irrehedun shababa ammantana salata hin salat salata tana akka waan guddotti ilaalan obboleeyyan kiyya waan ulfaata akka irrakayam أول ما تفقدون من دينكم الأمانة وآخره الصلاة يا رسول صلى الله عليه وآله وسلم والحديث في السلسلة أنس بن رابع في حديث أنس رضي الله عنه والندر دينك يسني رادبدا أمانة ناجي أمانة جتو وان تكرت أنا أتك ورت والأمر نجتو بود إساء والندر أمو صلاة أما أنت نما مسلم ربي الرحمة قليل مليبر مسلمني حتى في كنتو تهجالو ومكي كإسلاما كيساو مكا أستاذاتي في مكا شيخاتي وردي مؤفنا قرآن نوتي طالب العلم يوكانو دائن أمان تنكرار ربي نما يامن جنة ورسو السوقون نما أمنا ما توقمنا ملكا متجالو ومكي كإسلاما روح إساني يورو بركاين نما أمنا ما توقمنا نما نمان قرني ماليا ملكا في إجتي روح إساني سنجابر غافا فراش رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رفنسن أمت قرآن ترنجالو وانك يا كسلاما أسامة بن زيد إسافي أبان صحابة رضي الله عنهما غافا صحابوت غرغدو سنرت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمير إسام قرآن غربا أمت ديدمت ديهاتو تري أمير أين رتي أمير وبولي ينكي أبي بكر الصديق عمر بن الخطاب عثمان بن عفان علي بن أبي طالب هؤلاء الأطهار الأخيار الأبرار عليهم من الله الرضوان جرى غرغدو أكنرا غربان أميرته إرغمي غربا أمت ديدميتي معاذ بن جبل أبي عبد الرحمن الأنصاري رضي الله عنه قويا دين إسلاما قبلا إيرو أمت قد سديتي تر سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قويا إسلامه أما تقول تربة تري يو أمانتنا لالتن نشوفاتو أمري تنا كيسة هنجرو بليانكي جولين أما تقولني نكيسة هنجرتو تا أما تقول تربة نكيسة هنجرتو تقول سدتي هنجرتو صدومي سدتي هنجرو أفرتم هنجرو ربي بودان جل جلال ربي دين إسلاما كنصر من شباباني نصرمي مصعب ابن أمير ابن هاشم ابن عبد مناف الأبدري القرشي ذاك التقي النقي عليه من الله الرضوان غافر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمبا صدر درا إسا قد مدينة إسا إرغو غربا دردرات ترى أمت صدوم اتكادي هاتو جالو وانكي كإسلاما سببا إساتي أجلكم الله غندتك غوتو دوتو إسلام وي أمت تك مدينة كيسا تايتي غويا غر مكة ديبيو نم ترباتم قبيت دوفي كوبا إسا غرمان توك نم ترباتم سنجابر ترباتم من سنكيسا توك قفاتو توغي سعد بن معاذ الأنصاري إني قفني نغيا يو فيت كبيرا أسيد بن حضير نغيا رضي الله عنهما tokkoon siin jaabar tokko mataa isatti gosa oromooti tokko mataa isatti nam torbaatam qabee dhufe ajallakumullah arraan tana nuti garuu dardara masgiida seenee masgiida irraa amala fokkotaa keenya masgiida irraa baasuu jirraa miti kabiraa yaamuu dhiisiiti keenyaa warra miseensaatu dhabuu jirraa adeero Jaafar ibn Abi Taalib radiyallahu an gaafa biyya teenya tana dhufe jaalowwan kiyya ka islaamaa غربا أما صدوم دبر تري تنا الله جل جلاله إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى إسام كن دردرني جيبر آمنوا بربهم ربي إساني دتك آمنا وزدناهم أما إساني في دبل هدى أجلو دا إساني في دبر نشوفاتو ربنا هكذا غرو أمان تنا أبليان كي يك إسلاما دردري إسلاما فتنة أجائبا كيس جرام فتنة أجائبات نسنين جابر يرو تك فتنة الشهوات داني مكرمي
yeroo takka fitnatu shubhaadhaani mokkorome fitnatu shahwaan obboleeyyan kiyya addunyaa jaalachuu dhalaa haraamin jaalachuu farshoo jaalachuu hattummaadhaan maallaqa wali qabachuu boonu tun cufaatu fitnatu shahwa taana ammoo tamiini mokkoromne wal iyaadu billah fitnatu shubuhaat diinni islaamaa namarratti wal fakkaachuu fitnatu shahwa sanirra fitnatu shubuhaat tanaatu tuutu hamtu maaliif ni beeytanii yoo namni tokko amma farshoo jaalate wal iyaadu billah dhalaa haraamin jaalate yoo gama rabbii tawbaa qulqullu galgala keessatti ta'us guyyaa keessatti ta'us gama rabbii jaalowwan kiyya ka islaamaa yoo deebi'e allahan jalla jalaalu dilii isaa cufaatu dhiisaa fi warra diliin isaanii cufaatu isiniif dhiifamte rabbii isin haa taasisu garuu yoo fitnatu shubuhaa keessa seene dhugaa keessa ka jiru ibsaa hin deebi'u karaa inni jirurra fitnatu shahwaa daran hamtuun tami fitnatu shubuhaatitiitu hamtu diinni kun sirratti wal fakkaachuu diinni kun sirratti wal fakkaachuu amma gurbaan Uthmaan ibn Affaan alayhi min Allahi ridwaan ajjeese san dhugarra ka jiru ibsaa jaalawwan kiyya ka islaama Uthmaan ibn Affaan alayhi min Allahi ridwaan gurbaa qulqulluu kana gurbaan ajjeese dhugarra ka jiru ibsaa maaliif diinni islaamaa hin galleef isarratti wal fakkaate Uthmaan ibn Affaan radiyallahu an odoo mana isaa keessatti qur'aana qara'u jiruuti gurbaan kun itti seene qur'aana jaalawwan kiyya ka islaamaa miila isaatiin zabxaa itti gadhiisee qur'aanni digrii 360 naannawee gudeeda Uthmaan irratti bu'e alayhi min Allahi ridwaan eeganaa ableedhaan hoggu 9 isa dire 3 rabbiidhaafin diree 6 ammoo dallansuun qoma keessatti isaaf qabuufin isa direeji attujaybii jaanin kinaanatu ibn bishri maqaan isaa na'latullaahi alayhi hoggu 9 isa diree 3 rabbiidhaaf jechaan diree 6 ammoo dallansuun qoma keessatti isaaf qabuufin isa diree gurbaa rasuulli sallallahu alaihi wa alihi wasallam jannataan gammachiise kana ajjeesteetiti ati rabbitti dhiyaachuu feeta yoo diinni siif hin galle ni ajjeesitaa miti ni ajjeesitaan sin jaaga amas 8 ture biiru roomaa harka yahudiitirraa eela bishaanii kabite Uthmaan ibn Affaan alayhi min Allahi ridwaan ilmaan rasuulaa lama sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ka qabaachuu ture eenyu Uthmaan ibn Affaan alayhi min Allahi ridwaan qur'aana ammaan tana nu bira jiru ka walitti qabe eenyu isaanii radiyallahu anhu wa ardaa yeroo jaartiin isaa akkasi kadiramu agartu naa'ilaan radiyallahu anha wa ardaaha jaarsa isii ruuhee isiitiin qaama isiitiin fidaa isa baasuudhaaf yeroo itti fiidu qabeeti isiis jaalawwan kiyya ka islaamaa harka isii quba irraa muree yeroo isiin garagaltee deemtu maaltumaatu tuutu taa'aa isii akkanatti guddisee jee alayhim min Allahi maa yastahiquun isaan ummata khawaarijaatii informationa walitti himu way barbaachisaa waan miidiyaan nuu kannituu nuu gayami akkasimiti yoo diinni siif hin galle haqarra ka jirtu ibseeta sahaabticha guddaa qulqulluu kana odoo addunyaarra jiruu rasuulli salawaatullaahi wasalaamu alayhi warra jannataatii ka je'een ajjeesiteetiti ati rabbitti dhiyaachuu feeta yoo siif hin galle akkana goota haqarra ka jirtu ibseeta tanaafi ulamaa'ii teenyarra mas'uulummaa guddootuutu isaanirra jira ulamaa'ii islaamarra mas'uulummaa guddoo irra kaa'e rabbiin subhaanahu wa ta'ala maaliif isaan shufeera markabaati markaba warri oofu ulamaa'iidha qadraa ulamaa'ii dhugaatii fi daa'ii saadiqoota beekuu qabna jaalowwan kiyya ka islaamaa warri markaba kana oofu shufeeronni markabaa eenyu isaan markabni jaalowwan kiyya ka islaamaa hawaasaa beeka hawaasa kana keessaas namni jiraatu nama 3 warri duraa warra maaseetaati warra cubbuma hojjetu warri lammadaa ammoo
warra haajaa fi mustahaaja hin qabne ilma namaatirra warra dhugaa jirus hin deeggaran warra cubbuu hojjetu kanas yaa jarana isin cubbuu hojjechuu jirtanii jee warra hin dhorkine warra shaawaa isaatiif jiraatu jarra kana jarri sadeesaa ammoo warra lubbuu isaatiif qajeelee nama biraatillee qajeelchuudhaaf tattaaffii godhu anaa fi isinii fi muslima cufaatu jara kanarraa rabbiin waa godhu yoo garuu musiibaan buute jaalowwan kiyya ka islaamaa nu sadeen kana cufaatu waliin nu xareedee deemtin isinin jaa karoonaan gaafa dhufte jaalowwan kiyya ka islaamaa makkaadha mana rabbiiti jettee wayi hafte inuma manuma sanuu nu cufaftee mi dura ulamaa irra mas'uulummaa guddaatu jira nuti ammoo wanni godhuu qabnu xaalibal ilmi maali qadraa ulamaa'ii gurguddoo daa'ii saadiqoota qadraa isaanii beekuu qabna isaanis ulamaa'in diina islaamaa kana ciranii namaa ibsuun dirqama isaanirra jiru mujaamalaa nama godhuun qaban nin sirbaa harmaan dhoysadhaa tana godhuun qaban dhugaa jirtu hawaasaaf ibsuu qaban yookaan yoo akkas hin taane obboleeyyan kiyya ka islaamaa rabbiin yoomal qiyaamaa cancala itti godheeti ibiddatti isaan darbaa waliyyaadhu billah ka akkana jee hakiim hassanii miti rasuula rabbiitiitu jee sallallahu alayhi wa alihi wa sallam كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده وابن أبي شيبة في مصنفه والطيالسي في مسنده وصححه علامة الألباني في صحيح الجامع وفي المشكات رحم الله الجميع رحمة واسعة من حديث أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي اليمني رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من سئل عن علم فكتمه namni beekumsarraa gaafatame eeganaa beekumsa san ka dhoyse allahan guyyaa qiyaamaadhaa keessatti cancala isaaf godheeti ibidda jahannam keessatti isa darbaa jee wal iyaadhu billah anaa fi isinii fi muslima cufaatirraa warra ibiddarraa najaa bee warra jannataatirraa rabbiin waa taa'isu ulamaa'ii teenya sadarkaa isaanii jaalowwan kiyya ka islaamaa beekuu qabnaaf isaan teela teenyee ilmii isaanii irraa qaroo qabna irraa dhaaluu qabna ilmi isaanii san irraa dhaaluu qabna naamusa isaanii san irraa dhaaluu qabna maaliif isaan khayrii nun jaalatan addunyaa fi akhiratti akka milkoonu nu fedhan ulamaa'iin akkasumaa obboleeyyan kiyya ulamaa'ii teenya rabbiin umrii isaan haa dheeressu ammaan tana obboleeyyan kiyya ka islaamaa hunnooti fitnaa akkanaa keessa jirra fitnatu shaawaa fitnatu shubuhaat yoo fitnatu shubuhaat irraa najaa ba'ee fitnatu shahwaadhaan akka daaraa ta'u dhalaa jala akka deemu yoo diinni keenya nuu gale ammoo lachuu jalaa huna jaabaana fitnaa dhokottee fitnaa mul'atte irraa illee rabbi najaa nu habasu ammas dardarri islaamaa jaalowwan kiyya ka islaamaa bakka kamitti nyaadhame ni beeytanii irra hedduun shabaabaa ammaan tana salaata hin salaatu salaata tana akka waan guddootti ilaalan obboleeyyan kiyya waan ulfaata akka ka irra kaayamte amma masgiida keessanuu masgiida bareedaa kana namni hanqanni salaatuun qofninuu nama gaddisiisaa bara waan guddootti ilaala aboo wahayyuu tuufuu piroogiraama ni qaba kubbaa sa'aa takkaa fi cinaa laaleetiti eegana warri ekspertii yaada kubbaa sanirratti kennamu san cufa taa'ee dhaggeeffata salaata daqiiqa 5 masgiida dhufee salaatuun ammoo itti ulfaatti haafidhuu ala salawaati والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين جاء رب جل جلال ربي صلاة وانتسن تكفدا والصلاة كيساو صلاة الوسطى الفضلى يجو إسي چالتو تاتسن تكفدا جي الله كناف حالج اللي سو تاتنين أبدا إسين چالتو تاتي صلاة نسان تمي علماء ياد هدو جان ياد أفرتن فاتو جرا غرو رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيح رحمه الله وأكرمه صلاة أسري تجاني نهيمن نمني صلاة هن صلاة خلاف علماء الدوسين علماء غري دين إسلامات الرا بهجرا جتين غري أمو هم بهوتي فاسقا جتين نمني صلاة هن صلاة شيخ الإسلام أكجئت طيب الله ثرا نما زنا قدر nama farshoo dhugurra nama haterra nama ajjeesarra nama salaata hin salaanneetu tuutu hamaadha ji
wanni keessaa'uu dardaroota warra fuula babbareedaa na dura jirtan kana lubbuu teessan dura xiyyaafillee kan hin dhaamu salaata keenya haa jabeeffannu jaalowwan kiyya ka islaama العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن ترك فقد كفر جي بايلمني نتيفي ور مسلم هنتان جدو جرو مالي صلاة مقفا نمني اسيتنا لكزي اغت كفر جراجي والعياذ بالله والحديث رواه الإمام الترمذي في الجامع بسند صحيح رحمة الله عليه رحمة واسعة بريد الرادو رضي الله عنه صلاة كين جالوان كي كإسلام هاتك فنو eegasi dardaroota kanaaf yoo amman tana haasawu inaan ja'aniiti gaaf tokkos haasaweetitiin sa'aa takkaa fi cinaan haasawe dheertuudha garuu eeganaa isin warra harar arraan tana jaalala ajaa'ibaa nu garsiistan biyya jaalalaati nuti dirreen illee biiti teenya biyyuma jaalalaati bar akkasumaami jaalala ajaa'ibaa isinii kannina dhuftanii jimaa nu kannaan jeenaa malee dardara kayyoo guddoo qabu haa taanu obboleeyyan kiyya islaama lubbuu isaa qofaaf nama jiraatu akka hin taane guyyaa sadii duutee guyyaa sadii booda nama irraanfatamu akka hin taane addunyaa tanarratti waa dabarree haa deemnu yeroo deemnu mallattoo teenya da'a basmataka fil hayaa addunyaa tana keessatti mallattoo tee dhiisiitii deemi namni si booda dhufe inni bar akkana ture akkasiin jiru yookaanuu ida'annoodha ida'annoon sammaal sii gooti nama normaala tokko akka hin taane jaalowwan kiyya jama'aa teessanii fi dardara as jiruuf kan hin dhaamu maal inni beetanii akkunumatti ammaan tana barra dingatuma dhufnee miti nuti masgiida biraattis anuma yayyaamanii bar ustaadaas ja'aniifaa maqaa guddaa tokko narra kaayan ani achumattiin jeen nas'alullaha salaamata walaafiya nin himaaf waan hin himuuf yoo milkaa'uu feetan keessaa'uu jama'aatu jiraame masgiida takka tahaa obboleeyyan kiyya tokkummaan humnaan isin hin jaa fi ammas namuutuu bakka itti jabaasan qofa haa jabeeffatu namuutuu waan itti jabaati jiraami sana haa jabeeffatu ammaan tana haa jennu ustaad Qadiir matta'ahu Allahu bisi'ati wal aafiya nama dura dhaabbatee nama haasawu yoo taate yoo ilmii qaraasisutti jabaa taate bakka tana isaaf dhiisa dhuftanii isarratti nama hin cinkina obboleessi keenya tokko haafizul qur'aan ta'ee salaata sadeen ammaan tana gaa maghriba ishaa'ii salaata subii eegana rabbiin ramadaana ittiin waageessu salaatu taraawii salaachisuu hifzii barbaachisa moo kam yoo kana cimaa ta'e dhuftee ati waa ittiin ta'in dhiisiif ati waan biraa nama hoogganuu teessee takhtiita waan godhuu qabnu akkana dardara masgiida akka itti fiduu dandeenyu akkana jettee nama pilaana akkana baasu yoo taate namni biraa dhufee gurbaa kana bakka tana anaatu haqa godhataan jennu nu cufaatu dipaartimentii teenya haa beenuu jaalowwan kiyya jama'aa wanni diige jama'aa cufaatu yoo laaltan wanta naatuutu diige fi ammas ajallakumullah beekamuun keessan waan hin oolamne ni beeyta anuu miskiintichi beekame bar rabbi ikhlaasan waagan ikhlaas ittibaa fi sidqi istiqaamaa rabbi nu waagan hojii teenya cufaatu warra fuuluma rahmaaniif hojjetu rabbi nu waagan guyyaa sanii barhamtun arraan tana uumaa takka gaa yeroo beekamaa dhufte takkumaa tutuutu takka hasada eegana ana hoo ja'a obboleessa kiyyaaf baga dabarteen hin jirtu ana hoo jennaan diigamtan funyaan qurqurii diigamtan namuu ati eessan jaba bakka san jabeesi qaawii nutti hin banamin Prograama da'awaa koordineetara tolchitee maarree nama walitti yaamtee nama walitti qabdee asitti paaptoo kaasawoo mirqaanaa namaa kannuu dandeessa san qabadhu isaatu argataa ana kabeeku rabbi bar amma kaasawu anaatu argataa isini argataa rabbi beeka ani garsiifannaa ta'uu malti wal iyyaadu billah isin ammoo dhugumatti arrantana hakiim hassanii dhufe jettanii jaalalaan nasimachuu maltanii mindaa ajaa'ibaa arkachuu malti tiyya ri'aayaa ta'uu malti nas'alullaha assalaamata wal aafiya bakkatee san cimsiin nama dura dhaabbadhaa haasawaa facaasaa dardara walitti qaba kadhabu jirru dardaraa hin jenne ummata biraa hojii isaan hojjechuu jiran hojii hin sehin bar nuti ammoo waanuma hin jirretti wallalu jirra isaan waan biraa godhu jiran taqxiixii isaanii sirifachiisa
baajata isaan qaban baajata hin sayin ammas nuti niir lamaa hin qabnu baajata akkasii gaafa tokko qissaa takka isinii faahimu taarikuma dhugaati bar fadiilati sheekh ahmad diidaat rahmatullaahi alayhi rahmatan waasi'a yeroo jiimii iswaagaart ka ja'an tokko waliinii wal morman inni warra ameerikaati kun hindii saawuz afrikaatti gale nu cufaatuuf beekami sheekh ahmad diidaat rabbi rahmata haa godhuu fi baajata humaa takka hin qabanii bar jaalawwan kiyya waraqaa kooppii godhuudhaafi shuuraa ta'an mee kooppii godhuuf shuuraa teessa qarshii lama baasteetuma gootame ammaan tan gaafa san hin jirtu shuuraa akkamisa abbaa meeqa goona teempileenii tana maal goona jaan inni jiimii iswaagaartiin sana ammoo jaalawwan kiyya ka islaamaa amatatti doolaara miliyoona 400 argata birrii miti bar naaf hin geessuu jeetu luquma dumaa baajata isaan qaban hin qabnuun sin jee warra adeero masgiida keessan baajata kana ne qabaa sheekana diina isaanii cimsuuf nuti anaa fi ati waan biraatiin majhuula nu godhe alla sheekhi alhamdulillah jee salaat bismillah hin jenne qunuutiin jiru maarree rabshaa ormi biraa ammoo waan biraa nurratti hojjechuu jira tanarraa obboleessa obbayii tanarraa karaa waan biraa haasennu nuti kabiraa fiduu dhiisii bar dardaruma keenyaa ofiduu dadhabne bar warruma laa ilaaha illallah muhammadan rasuulullah jee kanaahu masgiidatti hambisuu dadhabne kaayyoo teenya haa guddisnu mallattoo teenya dhiisnee haa deemnu mee sahaabota sallaalaa jaalawwan kiyya ka islaamaa fi ammas waan takka lubbuu teessaniin akka jettan kaniin fadhu maal inni beeta anaatutu diina islaamaatiif jiraa jee namni biraa ka dhufu hin jiru anaatu jira masgiida kanaa fi hawaasa kan anaatu tajaajila jee lafaa ka'e obboleeso tun garsiifannaa fi boonaa miti bar yeroo kaate allahan jalla jalaalu si gargaara am masgiida keenya akkana jeetiin lafaa ka'e bar anaa jira masgiid xaaliyaaniidhaaf obboleeyyan kiyya hawaasa kanaaf anaa jira jeetumaan lafaa ka'e rakkoon sitti dhufti dirqama rakkattu malee hin ballattu ammas saahiba kiyya ka jettu isaatu tuutu si dura dhaabbata ni if duuba deebitan isin ni tagaaffatamtu obboleeso gaafa kaanuun nooti bakka ati feetu san numa dheexan siin jaabar yoon gaafii takka isin gaafadhe cal jettammoo ni deebisan harka baasanii deebisanii isinii fi kaayyoo teessan jidduu maaltu jira harka baas maal jette ay nama biraa fe anumaatu jira je hin dhageenyin ufaata ay nama biraa fe aboo zamanaatu jira hin jettu atii fi kaayyoo ta'e idduu maaltu jira zamanaa jira zamana san booda naa guutamte zamana san ka jijjiiru ammoo allah ammoo kam kaayyoo teessan guddisaa jaalawwan kiyya ka islaamaa fi duniyaa wa fil aakhira diinni islaamaa ammas ni beeytanii diina addunyaa fi aakhiraa qaamaa fi ruuhee dachii fi samii gargar baasuu miti kun cufaatuu takka du'aa'iin teenyaahu maal rabbanaa aatinaa fi duniyaa hasanatan wa fil aakhirati hasanatan wa qinaa adhaaban naar addunyaa fi aakhiraa gargar hin baasu jaalawwan kiyya ka islaamaa keessaa'uu an dardara as jiru maal ta'an isin hin jaanne beeta nu cufaatu tujjaara ta'uu qabnaa'uun isin hin jaaboo aboo rabbi dureessan waa godhu rizqii isaa halaal balloo rabbi nutti haa cabsu yoo samii jiraate rabbi nu haa buusu yoo dachii keessa jiraate ol nu haa baasu yoo fagoo jiraate nutti haa dhiyeessu yoo nutti dhiyeesse nu haa nyaachisu yoo nu nyaachise gaarii turtuu keessa nu haa kaayu namni isinit dubbatu hin jiru ni beeta callaa qabdaami yookaanuu koomitee masgidaa callaa si kannitee jirteeti obboleessoo bakka tana dabarii siin jaanga akkasi kaa dabarii siin jaa ribaa aboo ribaa nurraa dhiisii siin jaa yoo lubbuu teetiif dalagatte yoo eenyu abbaa isaa teessi dubbatu sahaboota irraa hin laallannu rasuulli rabbii sallallahu alaihi wa alihi wasallam gootaa zaahidootaati ture bari inni sallallahu alaihi wa alihi wasallam garuu zuhudiin ammaan tana nuti oofnuu fi tagaabasanii takkaa miti zaahida je'ee masgiidatti galaa bar
قابته عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرمته كو أغريبر مسجد كيست أي جاني تم مسجد كيست آن إنده لغتني بر يرو نياتني سوانو مت كو نياتن يرو ديمني سوت ديمن يرو هاسوني سغلين إساني تون إنده جيبم من هؤلاء قوم النساق يعني كنين بر عابدو تابر ورّا الدنيا رامورمي ربي قبرو جنان ورّا دادا جين كنين مال زاهدود Gifte Aisyah tu jauh beliau ke ye was ofid radhiyallahu anha majate an Umar ibn al-Khattab bin agarejate radhiyallahu an kana idha takallama asma nite inni yarodu bodu sagalen isa kan dagge famtu taate muisuta hasawa wa idha masha asra yarode jarjaran kademu kan muja akajara kana sunkus je dema wa idha daraba auja yaro namadau kana malale suture isan daran zahida ture yaten زاهدوما مسجدتي يو قلت بوليزو بكجرتي وني سنين لفتو دعاء في مسكينهم ما كفان سنجا دعاء في مسكينهم ما دردر أكا دبري نسالات قراتي دينا قراتو ني قراتا يو يونيورسيتي جراتا يونيورسيتي غيا بات دلغاتي غما لچو تونو گدچو غما دلچو تونو أكا عبد الله بن مسعود جي رضي الله عنه نمني آخرة الرامفته الدنيا إسا قفاف جراته آخرة إسا في الرابل لسي نمني الدنيا دلغته يو الدنيا قفا بيغي آخرة ديسي آخرة بلسي فالله نسي تسلوغا آخرة قفا نمني بيغي دنيا ديسي دنيا في الرابل لسي مؤمن قسيمت لجوتو قبني ديمو قبنو بلا ينكي غما لجوتو تو سكسسفول تو beekumsa ammayyaati saarifatu beekumsa diinaati nisqimaatu nama akkana nu barbaachisa malee waan takka beekumsa kaan irraa ka'umaa takka hin qabaanne nu barbaachisu gaafa tokko olaal bara 2003 riisarchii takka godheetitinaan ummata yuunivarsitii dhaqee musliimoota eebifamu digrii qofatti namni eebifamu parsantii tokko turte obboleeyyan kee maastara digrii lammadaa warri godhatu parsantii 2 turte PhD obboleeyyan kiyya takka turteewu nama dhibbatra yoo namni professor of drug eebifame muslimni nama tokko ta digrii ofii naa godha nam 10 turan muslima godhan haga kee akkamit dubbataa hoga hin jirruga hin jirtu akkamit dubbatta rakkoo majlisaati jira ati humaa takkan beetu achi seenuun qiyaama akkamit dubbatta qaraatii addunyaatis asii injiinarra asii doktora jeneraal makaaniksi gama kanaa yoo dhufan ammoo ati haafizul qur'aan hadiisa bira dabartee hadiisa sahihaa fi da'iifaa fi mawduu'aa cufa nama beeku yeroo sani obboleeyyan kiyya lubbuu keenya bira dabarree hawaasaaf osoo hin ta'in addunyaa guutuuf waa warra godhu awoo rabbii warra kanarraa rabbi nu haa taasisu garuu kaayyoon teenya maal ta'uu qabdi ni beektanii allahaa fi akhiraa ta'uu qabdi ati maali kaayyoon tee yeroo sin ja'an kaayyoon tiyya allahaa fi akhiraadhaa je'in inuma akka allaamatu ibnul qayyim طيب الله ثراجيتي كايون تي مالي يوجان الله تاتو جان وهيو توفوسي في غيغا إني من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله جيبر وأتته الدنيا وهي راغمة نمني يا دوون إسام يا دوون إسام آخراتاتي الله جل جلاله درما قوم إسا كيست إساف دربا الدنيا تنجفاتو إسافي ولتك أبافي جيبر درما نيسا قلبي كيسا تجرتو بر مري هوري في مت نما ميكا بيتن تجار دريسة غرو بولولا نيرا لما كسين رتي حسابتو الدنيا تن بنيان قرقريني إساتي دوفتي كايون تيني أينيو تو قبدي الله قفا دعوا قونا أينيو غمجيزو في الله قفا غمجيزو جل جلاله ملي بكمتي أركتشو في مت يوكانو زمان أما لايكي في ماري أركتشو في مت الله جلال إساء أركتشو في جل جلاله ورضوان من الله أكبر جلال إساء أركتشون وحيو كجالو إسا جالو وانكي كسلاما جنة الرّ أولر أيني فرشوسن بشان آنن دايما فوق إليه غرقودو سنشوفر
Allahan jalla jalaalu si jaalachuu tuutu irra caalaa warra Allahan jaalate san irraa rabbi isin haa taasisu. Yoo sahaabota bara obboleeyyan kiyya lalle kaayyoon isaanii asii fi asii miti obboleeyyan kiyya. Asii fi asii miti isan akka keenyaa kanaa miti obboleeyyan kiyya. Tokkoon isaa bara akkaan isiniin jee umma tuutaan isiniin jaa tokko qophaa isatti tuuta Oromootiin sin jaa adeero takka qophaa isaa yoo baase. Abii Bakrin Siddiiq radiyallahu anhu hin agarree guddoo san hadiisa sheekootii lamaaniitiitu odeesse Abii Hureyra irraa dhufe radiyallahu anhu rasuulli sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ni jaan man anfaqa zawjayn fi sabiilillah namni waanuma fadhe gosa lama karaa Allahaa keessatti kannate huloolee jannatarraanii yaamamamaa je itti lallabame yaa Abdallah haadhaa khayr yaa gabricha Allaha wanni ati kannite tun caaltuudhaa ja'anii isa yaamanii namni warra salaatarraa ta'e du'iya ni yaamamaa min baabi salaa ulaa salaataatirraa ni yaamamaa namni warra soommanaatirraa ta'e ni yaamamaa maal hulaa rayyaan ja'amtu rayyaan jechuun dheebuu baastuu jechuun warra guyyaa akhiraa dheebuu boosan rabbi isin haa taasisu asitti addunyaa tana keessa soommanteeti rabbii jecha dheebotte mookam guyyaa sana ati hin dheebottu gaa hulaa sanirraa yaamamaa namni karaa rabbii keessatti duuluudhaan jihaada godhuun beekame hulaa jihaadaatirraa yaamama namni asitti arjaa sadaqaa kannachuudhaan beekame guyyaa qiyaamaadhaa hulaa sadaqaatirraa yaamama kun cufaatu waajibaa miti beeke ta sunnaati baanna jaalowwan kee achirraa yaamama yeroo kana Abii Bakrin Siddiiqin radiyallahu anhu yaa ergamaa rabbii haadhaa fi abbaa kiyyaaniin fidaa isin baasaati namni huloolee tanarraa yaamame rakkoon takkaahu isarra hin jirtu gaa jeen yaa ergamaa rabbii haa jennu namni hulaa cufaanuu yaamamu ni jiraa hii jeen mee kaayyoo kana agartanii hulaa afurta jannataatiin isin himee bara amman tana ta salaataa ta soommana ta jihaadaatii fi ta sadaqaa hulaan jannataa saddeeti namni huloolee san cufaa yaamamu ni jiraa hii jennaan قال صلى الله عليه وآله وسلم نعم يا إرجما الله نجرة إرجما ربي صلوات الله وسلامه عليه يا أبا بكر نجر جين وأرجو أن تكون منهم أتيكنا ننك جيلا إسان سنين راته ودا جين جالوونكي قياك يا ما أبي بكر الصديق رضي الله عنه هلا جنة سدتنينو يا ماما كايو إسالالي هلا تكاياممون إسان كم مجزني قافت قوس رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيح رحمه الله وأكرمه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قافت قوس صحابة تلفيت عليهم من الله الرضوان الرانت نانكيزة أين يتوتو إسن الرسول من يجين فقال أبو بكر رضي الله عنه أنا يا إرقما ربي أنا جين الرانت نانكيزة أين يتوتو مسكينة نجس أبو بكر الصديق رضي الله عنه أنا جين الرانت نانكيزتي نمر كوسة أين يتوتو قافتي جين فقال أبو بكر رضي الله عنه أنا جين نمني جنازة دوتي مسجد كيسه اتصالاته إيغنا غرق أمريكا كيسه هو أين يو جنان أبو بكر الصديق رضي الله عنه أنا جين ترى أفرنو جالوونكي رسول ربي صلى الله عليه وآله وسلم مجتمعنا في امرئ irtichotoko keessatti wanni afuran ammaan tana dabarsinetun waa walitti hin qabamtee hoo yoo warra jannataa ta'e malee waa hin taane je isiniif maatii teessanuu rabbii warra jannataa sinaa godhu guyyaa tokko keessatti meelal guyyaa takka keessatti dalagaa gurguddoo siidaa akkanaatiin ni dhufu soommana janazaa irra salaatee qabrii geessu nama dhukkubsate gaafachuu sadaqachuu obboleeyyan kee guyyaa tokko keessatti yoo wanni afuran tun isinii argamte isinillee warra jannataatiin isiniin ja'a argamuu hin dandeessu nama soommana guyyaa isniina kamisa yoogaa 13 14 15 taate lallachuudha bar soommana qabda alhamdulillah miskiina nyaachisu eegana nama dhukkubsate gaafachuu sanbooda janaazaa lallattee geessu kaayyoo kanaa guddoo
قاف توكو تاريخ بريدا توكو إسنيايمو سندورة قروا هقوتا كسلوا على النبي مجا توكو أبوليان كي يك إسلاما حديث توكوتي هجتشو فدي حديثني إسا قباب سنيتما في سيد الجامع وفي سيد ترغيب أجنو أنس بن مالك الرادو رضي الله عنه رسول ربي صلى الله عليه وآله وسلم قويا أفرتم نمني صلاة جماعان صلاة تكبيرة الإحرام لقبته يرو إمام تيجينا مهراب إساني سيناني استووا وتقاربوا وسدوا الخلل إيجان الله أكبر يوجي وان براتن هي وسمينا موبايل حتى شواكا يرو إني استووا جوسا يو شواكا نما شواكا دوات يرو سا شواكا دومالي إيجا إني الله أكبر جي أتيس ولين الله أكبر مجي نمني قويا أفرتم أكنتي صلاة ولم الراهي كل فما جي رسول صلى الله عليه وآله وسلم ولما توتو إساف قلمي فما تدرى براءة من النفاق منافق عمر راهي كل فما ربي منافق أقول ما في تكراون وأقول كل ليس تان أمو براءة من النار إبد جهنم راهي كل فما جان ويفو يدا قويا أفرتم صلاة شننوغا سدبران هاريان إيقلو gurbaan kun jaalowwan kiyya ka islaama akkana deemen guyyaa 39 taateef odoo takbiiratul ihraamin salaata shananuu isan dabar eegana gaafa tokko salaata subii irratti isaaf guutamuuf deemte masgiida kana haa jennu fakkeenya masgiida imaamu ahmad fiigee yeroo dhufu duraa bahan makiinaa isaa kaase masgiida biraatiin مسجد سنيس درابهن مسجد برادك مسجد سنيس درابهن مسجد تكو يرو سينو أمانتنا إقامة قدو جرا يرو إقامة قدو أبليان كي كإسلاما دا أسا إساء كنالال تكو أجد دربي تسيني مسجد يرو سينو نمني مراتا دا أسا كسيتي مسجد كيسا كدر بيكون نما فياكبو أكس جان سيني أبليان كي كسيتي إيغنا الله أكبر إيسا هذا بويا توكو إيسا جنا صلاة أو غربانكم مراتا أكاسي في غادو في دا أسا دربي هاي مالي كانت تجعل جي بويون سنبود صلاة الرايرو راوتو غافتنين يا نمنا مال تاتي أكانت تكبوجو مال تسي بوجيس وني إيسا بوجيس اتهيميغا يا شيخا كين وني نبوجستي حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نمقو يا أفرتم صلاة جماعة عن صلاة يدرك تكبيرة الأولى تكبيرتا درا كدكو سنتي أرانتنا أفرتم منتي ينابوتمتي مسجد سديدك إيدتين مسجد سدينو بي كيسم كون بودا آني تناتو توتو نبوجسي جين جالوون كي سلامة كأمان تنا دردر نسأل الله السلامة والعافية ودو أذانو دي مسجد درو دبرامي غرو غروبا كنميلا لا كايو إساء بوليانكي كايو أكنا نبربا جسمالي زمني أمان تنا نتكيس جرو كشلب أمة تلس أمة عاجز أمة إفبود رينجي جو زمن أكسيتي متي يو كايو عمر بن الخطاب رضي الله عنه يو لالتنس كايو أكنات قافتو وكنمت صاحبوت إساء ولين أزودا وجرود دي والحديث أخرجه حافظ أبو النعيم في الحلية والحاكم في المستدرك رحمة الله عليهما رحمة واسعة مي صاحب بنكية حواجي إنمي وانتو قيو رب إسني كني إسنو وانتنا مي مال اتقوتن مي وحوا غابا جين توكو مال جي أبوليين كي إسلاما أني مالي ربي كي يكرد دي يوغانو أوين تي مالي ودو ربي جل جلال ربي ذهبا في ميتنا كني كرا إسا كيستي في سبيل الله كيست صدقة دي تنان هواجين هايا كبيرات هواجين أما سارك إسا تقوباسي جالوان كي إسلام مال جي ودو ربي جل جلال ربي دائما دي في لؤلؤة دقاق آلي كناتو جرامتي ربي سبحانه وتعالى سننا كني كرا إسا كيستي باسد دي دين إسلام اتنصري كنان هواجين أما هواجين يا بلشا مؤمن توتا نتي هوين تنيتنوما أتمال هويتا جاني
ani maalin hawwani beeytanii je ambaasaadaroota diina islaamaatiin hawwaa jeenu obboleeyyan keenya odoo kaakka abii ubaydaa aamir ibn aljarraah radiyallaahu an kaakka isaa nu keessa jiraateen hawwaa jeenu ani eenyun hawwaa saalim ibn abi hudhayfa radiyallaahu anhuma kaakka isaa silaa nu keessa jiraateen hawwaa jeenu kaakka eenyutiin hawwani beeytanii jeen حذيفة بن اليمان إسا في أبان صحابة عليهما من الله رضوان سلا غوتولين ورّي أكنا نوكيس جراتنين هوا أين هوا نبيدني جين معاذ بن جبل فان هوا جين رضي الله عنه غافي تكان غافة دامس نادي بستني ندي بستني إن شاء الله هاي سندورا ماس تكسلوا على النبي سالم ابن أبي حذيفة أين يتوبك مولى سالم ابن أبي حذيفة مه نغرغرا ربي جراوج الجچون سوماتي ميتير اي ابدوت انجر تنجچو قربا كان امبه نمي اي نماتو سدرو باسه نماتو سندرو باسه انو چبره بوچاسني باس اركدني اترك باسني جري لمن وانجيو أركتني إني حافظ القرآن جي إني أبي حذيفة تو بيلي سي سباسي يرو جهادا نمت للبا أكنو يتمي شيخ هاي سنو مال جدا أبو دوغا بكي سنو أبو جرلماني أركته إني دوغوري وربي جرو wannin jechuu fadhe wanta akkasiniimu irra hedduu muslima feetan dardara feetan hatta xaalibal ilmi illee yoo gaafatan saalim mawlaa abii hudhayfa radiyallaahu anhuma hin beekanii yoon isin hin jeekam jettan saalim mawlaa abii hudhayfa jechuun radiyallaahu anhuma gabra ture bilisa fee gurbaan liqii jee bar hadiisa imaamul bukhaariin sayee isaa keessatti odeesse rahmatullaahi alayhi rahmatan waasi'a abdillaahi ibni umar irraa dhufe radiyallaahu anhuma rasuulli keenya sallallahu alayhi wa alihi wa sallam odoo madiinaa hin dhaqin sahaabota gurguddaa san dura bahee ka salaata isaan salaachisu ture saalim mawlaa abii hudhayfa mee kabajaa akkamii obboleessoo sahaabaa gurguddaa saniin sin jaabar أما استبرا في المتفق عليه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما رسول ربي صلى الله عليه وآله وسلم نما أفر الرا قرآن قراجي نم يقرأ قرآن قراجي نم أفر عبد الله بن مسعود الرا قرآن قراجي سالم مولى أبي حذيفة الرا قرآن قراجي لما در رئيس أجرا حديث كان سنجي متفق عليه كان أبي بن كعب الأنصاري كان معاذ بن جبل الأنصاري عليهم من الله رضوان ميك بجاءك مجالو وانقي الرجالان إلمنا ما صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نما أفر الرا قرآن قراجي لما درت كدومه سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنهما الرهدون نما بيكون سنجيبر ميكا يوكا يوتون بر بنجا مؤمن توتا رضي الله عنه odoo jarri akkanaa gootooleen akkanaa nu keessa jiraniin hawwaaje amman tana anaa fi isiniitutu saalim mawlaa abii hudhayfaa ta'uu qabaa bar aamir ibn abii ubayda aamir ibn aljarraah radiyallaahu an hadiisa kana sheekoolee lamaanii odeesse anas ibn maalik irraa dhufe radiyallaahu an ummatni cufaatu nama amanamaa qaba amiinu haadhihi lumma abii ubaydaadha jeeban radiyallaahu an mee maal jechuudha jaalowwan kiyya ummata cufaatiifu nama amanamaatuutu jira tuuta keenyarraa amanamaan keenya eenyu abii ubaydaadhaa jedhee kabajaa akkami jaalowwan kiyya ammaan tana nama muslima rabbiin rahmata godheef malee bar muslimni hattuu fi gantuu ta'e jaalowwan kiyya ka islaama keessaa'uu maqaa ustaadaatii fi maqaa sheekaatiin warra deemu offinaa godhaan أول ما تفقدون من دينكم الأمانة وآخره الصلاة رسول صلى الله عليه وآله وسلم والحديث في السلسلة أنس من رأى في حديث كنيس رضي الله عنه والندر دينك يسني رأى أبدا أمانة داجي أمانة جتشو وان تكرت أنا في أتك ورت والأمن نجتشو بر بود دي إسا والند أبدا أمو صلاة أبا عبيدة رضي الله عنه أمين هذه الأمة
nama akkanaatiin gabbaa nuti xaalibal ilmiin yookaanuu daa'in ammaan tana karaa rabbi irratti nama yaamna jennee warri sossookuun nama amanamaa ta'uu qabna. Mallaqaa miti jaalowwan kiyya ka islaamaa ruuhee isaanii yoo nu bira kaayan nama amanamaa ta'uu qabna. Nama naman ganne maalayyaa maallaqaa fi icciti ruuhee isaatiin siin jaabar. Hadiisa yeroo namatti dubbattus nama dura dhaabbattee haasa'uun amaanaadha bar. Imaama masgiidaa ta'uun amaana. Mu'adhina amaana. Amaanaa jechuun diina islaamaa guutuu jechuu jaalowwan kiyya ka islaamaa akka Qataadaan ilma Da'amaa jee rahmatullahi alayhi rahmatan waasi'a. Nama amanama ka akka isaatiin hawwaa jee jaalowwan kiyya ka islaamaa. Hudhayfaan hawwaa jee tokko radiyallahu anhu. Hudhayfaan iccitii rasuulaa sallallahu alayhi wa sallam eenyu bira jirti jaalowwan kiyya. Haaya laalkaa ka akka isaa saahiba kee waliin haasawa haasoytu. Yeroo shuuraa teenya yoo saahiba kee takka waliin yaadaan waliin galle achi dhayitee saahiba kee kabiratti saahibticha kee kana hamachuun qabdu calli jechuu qabda haasawa shuuraa meembariin iccitii takka baasuu hin qabdu. Garuu arraan tana nama qaanfachiisna musliimoonni nuti. Kaan Mu'aaz jee bar yoo na waliin jiraatan radiyallahu an ijatiyya dura qalbiitiyyaatu booya maaliin haasawa gurbaa sanirra mee miskiintichi wallaalaan akka gayyaa gurbaa san maal jee irraa haasawa. Gurbaa diina islaamaa amata 18tti qeebale amata 34 du'e diina islaamaa keessa amata 16 qofa jiraate jaalowwan kiyya ka islaamaa. Rasuulli rabbii sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في الصحيح وابن خزيمة في الصحيح والحاكم في المستدرك بسند صحيح رحمة الله عليهم رحمة واسعة. معاذ مرة رضي الله عنه رسول ربي صلى الله عليه وآله وسلم يا معاذ والله إني لأحبك يا معاذ يا معاذ الله أنسي كذا أنين كن سنجال الداجئين وبليانكي ورب الكعبة الدكيات تنكام فتججك نججرا سلا معاذ رضي الله عنه وأرضاه والله يا إرجما ربي سنجال الداجئين نمن أجايب إسن شفاتو رسول صلى الله عليه وآله وسلم هنجالتنيني مي ور رسول جالتن عليه الصلاة والسلام أبو فردوس لا لا كيسة ربي صاحب ولين سناقول هم جرون جرتنا أمو ور منامتي سلال ربي سناقول أينو توتو جئني رسولات صلى الله عليه وآله وسلم يا معاذ يا معاذ والله الله ننسي كذا أنين كن سنجال الداجئين أمتا كل جاه قف دين الإسلام كيس جرات أنا في سن أمتا ميك دين الإسلام كيس جرات جر أستاذ غدير إتدان النجي هاي كل شيء نرى كون يروسني رادي لنوتي يقلتي مكم هاي يو أمتا soddomtaate amata 15 jiraatti ana achirraa waliin jiran garuu diina islaamaatiif maal goon bar isa wanni akkana isa goosise waan diina islaamaatiif godhe bar mashahada lola cufa rasuula waliin salawaatullaahi wasalaamu alayhi nama duule lola badrii keessa jira tun qofni ni geessi bar akkaan isiniin jee nama afur irraa quraana qaraa afuraffaan isa jaalowwan kee islaama anaa fi isin dardaroonni maal goone دين سلاماتي يو شهوات نياب جراجو تاتي ملك تنافين دا بسمتك في الحياة جرو تنكيزتي ملتوتي ديسي ديم أنيس ملتوتي يا حديث نشوفاتو ملتوت إسني هاديم نو مسجدك نسلة أكا عمر الأبد مكان كيسان هنبن أبلو إلما أبلو مو إمام كينيا تريبر خطيب كينيا تريبر toltuu nuun fadhuu ture bar masgiida kana cinaa maallaqaan ka dhaabbate isaa bar darsii tana cufa ka qaraasuu ture isaa bar shamara keenya hijaaba ka uffichisiise isaa bar nama akkasii mush warraadda nagayuma mudawwara uffate malee kun hattuu salaattuu warka jedhanin nama akkasii too feetanii haadhaa fi abbaa keessanii maqaa godhuun feetanii warra haadhaa fi abbaa isaa maqaa itti godhe malee warra arrabsiise sanirraa rabbi isin hin taasisin kaayyoo teenya jaalowwan kiyya guddisu akka baga ana jira jaalowwan kiyya ka islaama diina islaamaatiin ana jira odoon an
دين إسلاما كيس جرو دين إسلاما تقوم رسول ربي صلى الله عليه وآله وسلم ودون أنجرون جروت الرب سما سنان إساني بدي جنة لفاقو قمنا نسنين جابر ساكرفايسي كفلو قمنا أمس بكا قدوا أكنا كيودا كران دين إسلاما يوكانو كران دعوة جالوان كيا كران رومانسياتي مدي إلي في شاما في شوكولاتا مدي كران مسكي كيس جرون نسنين جا قرية قوفا كران إسا قرورات دي كو چچبتي دابته جرا نما اتي صاحب جته يادو لكا خبيث مجرمه نمني كواتي كيف دو صاحب كي يجتو سن نما اتي تولا اتي اولته جالو وانغي كان چوفاتو دبرته حواس كيتي ارجي تاتي ملچو قبدان سينجا ور حواس اساتي ارجي تي ملت ربي سناتايس لا فاميتي چالنجي ميكاتو دوفا نيم بهاني چالنجي تناس ان شاء الله يا دا مراد نما كان ماغوتو اين eenyuun namaa guutu ajaa namaa tafacaate ka waliin namaa qabu eenyuutuutu islaama godhee isin uume isarratti hirkachuu isa qabachuu والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا إسانوان كراكن يكيست تتافي قرن قبسو قرن والله كروليكن إسان أجل جناجي بر جمع سبيل سبلنا كارولي كينيا حلال كذا لقتو أينو أتي مسجد كنا كيسة خطبة أقولو درسي كراسو أينو أتي أمانة مان أينو أتي حواسا كنا فكي كته أينو أتي بكا شوفا سكايا وبولي سكي بكا شوفا بكا خيري جام تشوفا تو نووچو جردني أسوني سي سنيتاته دردرا أكنا نوبر باجي سو وبولي ينكي دردرا چيما مرتا وبليان كيا أنا تو جرا دين إسلاماتيف أنا ببردون حديثنا وجيدان هاجر سيسنو أكر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه والنسحابان عليهم من الله رضوان جيجير منيف مالي في نبيتني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرو وان تكو غدا جون بأبيه وأمي صلى الله عليه وآله وسلم دورا إساتو تو غدا إسان كرسيس دورا صدقاء كندا دورا كندا تو إس ليلي صلاة إس ربي صدا إس صدا ساتي بويا إس صلى الله عليه وآله وسلم مالف قرآن لبده مغا گفت عائشة نکس یتے ایسا فارسی دے بر صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنها حديث سا إمام مسلم وديس طيب الله ذرا كان خلقه القرآن جت رسول ربي صلوات الله وسلامه عليه تهجرا حالي إسا قرآن ملفدهم ندلنا شهوة إساتي في مت ربي في جج دلنا جل جلاله نجمد ربي نيار ربي نجيب ربي وحيو ربي ولا كونكو سقيا غندقيا بيتك انجرو كنا نوتي تنا نجمد نبو ورّي حرق جيبو تنا هنكم نبو أكمل يدل تون تنيامي توريد إفرانا نسيني دربي نبو بوليزو أكمل يدل دربي تاني بقى دربي تامبو kayo kasi kayo tanya ni guddis na bokam yadan masjida ke sancina dabbatani wahyu ke sawu ammas obboleyan ke islama shamar rati hawjan wa rabbil kaaba awanta nanin agareni sinin jabar shamara qabati qarasisan hijabu ufadda jan garu acci ke safiren din qabatina male agam yad wali galle mocal jaddan bagadan ajirra ija wal doite boda akasin jeni na dero shekha na gesi san gesi lagi me saa me kan daqiqa me kan akan nitan shekh ane saa likkitti ni sini daba daqiqa me kan akan nitan amma daqiqa afurta milama walini malin gut shekha soda chanje na ga amma uda biye to anin daba salaman guta asun genye tin daba wa bishira shekh shamara solitti qabati qarasisa garoo ko olin jenne fam jette jige zata ka tabbazatin yo fudu taate ammo taaqe taani miti holo mandagi agam yedan intane taate montane o dardarri kinan intane go o de iman nama namar raku jis dibe ge malif ni betani isam bakboni bar shamara taka jallachu jechun hawasa ke zatti safatan sayna
Gaafa tokko shuuraa ta'an biyya Ingiliiz keessatti. Shuuraa ta'aniiti shuuraa san keessatti islaama kana akkamitti daaraa goonaa jiran. Tokko obboleeyyan kiyya harka baasetti qura'aana kana gubuudhaa jeen. Qura'aana kana gubuudhaadha jeetuma inuma khabiisichi xuriinsan wal iyaadu billaa qura'aana obboleeyyan kiyya cireetiti lafa darbee irra ajjate. Senatoroonni achi jiran haadha anta miskiin ji'in. Obboleessoo qura'aana kana eelata kanneenii gubnuus bahara keessa darbinuus musliimoonni qura'aana hifziin qabanii haarayaan kaasaniiti barreessanii ji'in. Yaadi kun hin taane kabira. Ammas namni biraatis yaada fide obboleeyyan kiyya. Taankiidhaan isaan haa dhabamsiisnu boo jarri kun ashabbaariidha. Harka baasee deebisa. Taankiin kumni takka muslima homaa takkan gootu yaada biraa fida. Yaada biraan qabnu jedhanga. Ana jiin. Muslima kana muslima lamshawe. Miilani qaba garuu lamshawee jira. Jiruun ni jira, du'ee jira. Kaayyoo ka hin qabne fadhinnuma isaatiif ka jiraatu. Muslima akkanaa godhuudhaaf maal godhuu qabni beetanii? Intala wallistuu takkaa fi burcuqqoo tokko farshoo qofaatuutu nu barbaachisaa jeen. Ani hogguutuun ja'an tan ofillee nu gootanii. Oromoo farshoo hin barsiisinii. Yoo barsiisten shaahiidha jettee daabboon tuqattee nyaatti. Waati xiimaati jechaatuma isii tana qixxim godhan siin jaadeeroo. Isii tanumaan nu barbaachisa jeeni. In agartu amman tana nama keenya obboleessoo gisee gammachuu argates sirbumatti hin bannu. Hawwa dubbadhu kan sodaatin kaameraan sirra hin jirtu. Isodaata. Tanumaami boo wallumarra keessa. Jirtu waliin jetta takka goggoydu faayidaan qabne takka nagarre. Faayidaa tan qabne takka. Wanni nu barbaachisu dibaaq isaan godhuudhaaf muslima laamshawe umaa takkatti hin qabu. Gaafa rasuulli sallallahu alaihi wa sallama arrabsame san obboleeyyan kiyya ka islaamaa khutubaa jum'ata sadii masgiida keenyatti jalaa fi gubbattuu saniin godhe. Muslimni mucaan fira kiyya hakiima sammaaltu isaan gahee akkanatti isa qooqa isaa fannaafatee nan jedhe. Argatanii humaa takka diina isaatiif masgiidaa waa ta'e walaa ishee maayyaammoo inni warra isaa keessa nagayaan jiraa miti. Eessa qulloo ganda keessan jimaan bareedduun hoobaadhaami hoobaa isaa san qamuu jira gawadeeroo. Qabbana qabii mana seeni libaanatatti aarsi shaafaa ajaa'ibaati. Jaartiin nagaya inni nagaya jira moo kam maaltu isaan gahe. Yoo jiruu akkanaa jaalawwan kiyya ka islaamaa ka jiraannu taate lubbuu teenyaaf na'am viillaa keessa jiraachuu malla. Makiinaa V8 miti Lamborghini oofuu malla. Makiinaa qaalii isfaaltii teenyaaf hin taane gaafa duunu ammoo du'a salphattuu daaraa rakishaa san duunayi. Guyyaa duute beekamtaa bara akka imaamu Ahmad jee rahmatullahi alayhi rahmatan waasi'a ummata bid'aa waliin akkasitti isa dhadheeratanii sababaa khalqil qur'aanitti isa miidhan guyyaa duune adda baanaa jeeni bar nutiif isin guyyaa inni du'e nama miliyeenaatuutu isa gaggeesse bar Sheikhul Islaam xayyaba Allahu tharaa arra wahaabii maarree ka ja'anin guyyaa inni du'e nam meeqaatu dhufe jiruu nagayaa jiraachuu malta maaliif humaa takka sin xuune egaa shahawaa ta'e rakishaaf jiraattu jirtaa miti madarsaa qaqqaalii ijoolleen ta'e qara'uu maltu viillaa keessa galuu maltu guyyaa duute ammoo du'a salphattuu guyyaa sadii booda namni si yaadatu hin jiru warabbil kaaba ilmaan ati dhalte shahawarratti isaan guddiste moo kam reefki kee oduu hin baane warra wal fixu tanaas agarree jirraa bar ijan achirratti qooda mush gabbaa'anii leelii warra dhaabbatee يا ربي هذا في أباغي يا ربي رحمة غريف ربي اغفر لي ولوالدي ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا والرجاء متي ونن وربا جستم الجان شمر واللزتو تكافي فرشو تكا والإياذ بالله شمر تكا حواسا كيسا بدو جچون صفات انسين الصاحب يصاحب يو انتلتك والعياذ بالله غندك يزتي ديك على دنگران غدته نما چوفتي همتي گيلو تيسي چوفتي
maaliif zamanni ammaan tana zamana diliin itti dhaadatamtu nagarre laa qaba ijaaba naamusa islaama irratti guddisu yoo isaan qaceelan tabni bareedee jiran sinja sumayyaa duraanii deebisuu danda'an abdillahi ibn zubair joollee akkasii nuu dawuu malanii umar ibn abdul aziz warra akkasii ulamaa'ii rabbaanii siidatan lubbuu isaanii bira dabaree addunyaa warra fayyadu warra akkasii fiduu danda'an yoo ammoo isaan irratti hin daleen onnooti akka agartuun sinjaabar nama qaanfachisiisaa fi ammas ka eegallu eessarraa eegalanii beetanii mana keenyarraa ifiif abbaa nagaya jaartii nagaya ilmaan nagaya yeroo san ala gabbay shamaraas walitti qabaate jaalawwan kiyya ka islaama diina isaan qarraasisa ni beeytaa taarika tokko wallaahi haasawoo tana nin haasawo je'eetillee niyyaan qabu ammaan tana nan dhufte imaamu dhahabiin imaamul jarhi wa ta'diili beeka inni rahmatullaahi alayhi rahmatan waasi'a dhiirtoolee hadiisa warra sanada qoratu kanaga dhiirtooleerraa kijiba hedduutu dhufe dhalaa muhaddistoota kijibduu hin agarreeji shamara kijibdu maa shaafna je dhiira ammoo basha qabna gaabboleeso hatta shamaroonni عالموني كافة دراني سن علماء رباني سيدا دان سنجا نم ميك حافظ المنذري ورنو في دي علماء إنما نوتك إمام الذهبي برسيسون إسا شمر قراسيسو جولت إدي قوتي ناس تربية رتي قدسو إنما خلو تيكا دا جتشوني سنجر نتي تبتا كبينا ميتي حواسني مسلمة مچان كون غنا تيكا دا ونne kanan jiru تيكان كهرم لوغسني amas sadii guyyaa ta'e akka amas sadiitti haasa'uu qabdan akka gaafa dura nu wanni jettuun hin jiru boleso amas sadii gaa baabaan wahayyuu ni beeka bar maal godhe abbaan kee yoo jetteen kalee ummaatti yoo wajji walale sinja hin jiru akka amas sadiitti haasa'uutan ka ama torba akka ama torba maaliif waan ama torba beeka gaa ka sagalii amas sagal ijoolleedhaan hin jirtu tanaas ragaan kee maali yoo jettan في المتفق عليه عمر ابن أبي سلمة رضي الله عنهما ودو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نياتو جرو غربا هركيسا أچدك أنا كر يرو نيات آدابني مسلمة كسي متكا رسول صلى الله عليه وآله وسلم بلاتا نتي اوف نتنغا مچانتي كاداديس لا أكسين جنة بوليسو يا غلام جيني بر يا مچا سم الله تعالى مكا الله اولانا تهدوي جيني بر يرو نياتو بسم الله جي هيا هكا يونين بسم الله الرحمن الرحيم جيو يوكنا يتيو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله جي نيادو جي موكب بسم الله جي نيادو بسم الله الرحمن الرحيم متي سم الله تعالى وكل بيمينك حركة مرغا كيتي نيادو وكل مما يليك وانو مسيمرا جيرتي نيادو ودوما نياتو أچدك تلوك جتي أچدك تيفون جدو فوتي بركة دبام سيستي رواية برادة تونس جولدا آن نمنك يجيور كلو جيرتو مراني غويا بافته قيامات مي امان تنا جولد دي كونو تقمنو تنا اساني امت تربا صلاه تي ايغلا صلاه اتدي ايغل سيزن امت قدن يروته ارتما يو شمر ورين كرفوتات ادي فرياد الصالحين كيس جرابر كنا قسمكم غرغر باساجي mucaa amat turban salata jaalawwan kiyya ka islaamaa eegalsiisnee naamusa irra guddisnee quraana qaraasnee mucaan kun gizee amata 15 ta'e salata ka dhiisu isin ni fakkaata wallahi alladhi la ilaha ghayru wanta kan isin haa gammachisume rabbina addunyaa fi aakhiratu isin haa gammachisu yoo gurbaan keenya saahiba hamaa saahibee yoo nurraa beelle wa rabbil ka'aba akka joollee biraa hin ta'u yoo nin sin jeekam jette naamusa sangaa osoo isa cinqituututi badii godha maaliif akkana guddisteen mookam ijjira abbaan kee ati sheekaa bar maali je'aniin akka kabiraatii miti joollee xixiqqoo teenyaas naamusa irratti ammaan kaayyoo isaanii akka guddisan yoo amma gaafattee bar walli isaan ta'uu fadhas hin ja'a bar tokko qabanii ganda keenya maal ta'uu beeta maqaa walli isaa san dhoyinii rabshaa ifinnee nuti maqaa walli isaa tokko dhoye akkas joollee teenya joollee akkasii
hin agarre qalbii takkaatu jira miti mucaa xiqqaa madarsatti qarraasanii wallaalee aboo mucaan kun uumaa takkan beeku jedhanii daayireektorootaa fi barsiisonni mucaa ari'an maali jennaan mucaan kee galuu dideef jaan abbaa isaa yeroo qabee dhufu akkamitti jennaan ulul azmii yaami jaan nabiyyoota jajjaboota salawaatullaahi wasalaamu alayhim ajma'iin shaniitu jiraami yaami jennaani mucaan kee hin beeku tanaafuu mucaan kee kun qaraatiin isaaf hin galtuuti fudhadhu jaaniin abbaadhaan mucaan kiyya ni beekaa jeen ulul azmii nama inni yaame bar ni beeytaa jennaan mucaan kiyya likkitti yaamaa jeen bar fir'oona yaame jennaan abbaan alayhi salaam jeen lakkaa dubbiin bakkatti baddee jira mucaa mitiitti akkasiiti obboleeyyan kiyya asii achi hin deemnu yoon hin dhugaa qunname rabbi irraa yoon dogoggore hammeenya nafseetii yaadde fi shayxaana irraa karaa bareedaa kana isin yaadachiisee ani itti hojjechuu dhawurraa Allah hin tikama isiniif karaa jannataa dildilata isinii ta'e ani bidda jahannam keessatti waliyaadu billah na darbuu irraa isa Allah hin tikama anis kan hin dubbadhe isinillee warra dhaggeeffata warra dalagatu rabbi nu haa godhu nu cufaatiif rabbi yaada muraada keenya rabbi nu haa godhu haajaa teenya tafacaate rabbi walitti nu haa qabu addunyaa fi akhiratti rabbi jiruu gaarii nu haa jiraachisu addunyaa fi akhiratti rabbi nu haa milkeessu umrii dheertuu barakaa qabdu dalagaa gaarii waliin rabbi nu haa kennu ikhlaasaa fi ittibaa fi sidqii fi istiqaamaa rabbi nu haa kennu guyyaa qiyaamaa taa'umsi kun warra isaaniif ragaa booru rabbi nu haa taasisu qura'aanni nuti qaraanu guyyaa qiyaamaa warra ragaa isaaniif booru rabbi nu haa taasisu qaamoowwan keenya cufaatu rabbiin ibidda jahannam irratti haraam rabbi haa godhu maatii teenya waliin rabbi warra jannataa nu haa godhu obboleeyyan keenya biyya cufattuu warra daramaa jiru rabbi isaaniif haa dirmatu keessaawwan warra suudii keessatti hidhaa jiru rabbiin hidharraa baasee rabbi nu haa gammachiisu haala biitii isaanii tun nagahee taateen quuftuu taateen rabbi biyya isaaniitti isaan haa deebisu sheekootii teenya cufaatu rabbiin umrii isaan haa dheeressu warra masgiida kanaa isin cufaatu rabbi isin haa milkeessu aboo tokko keessan rabbi isin haa milkeessu rizqii halaal bal'oo rabbi isinitti haa cabsu ka isin keessaa hin fuune rabbi isin haa buusu warra isin keessaa hin fuune rabbi isin haa buusu shamarreen dhagayuu jiramoo dhiiruma qofa ni jirani shamaraas warra hin heerumnes rabbi isaan haa heerumsu warra fuudhee ilmaan hin qabaanne rabbiin dasii ija keessanii rabbi isin haa kennu isinis akka hiriyoota keessanitti dhalaati dhungadhaati ergadha آخرة جنة فردوس الأعلى كيست رسول الله صلوات الله وسلامه على ربنا وقل اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله